Nduwe ina malira. Ndima malira. Bageta malira? Ndino maliro. Lwaki baleta malira etoke lino? Mana mama no wayo kweranga twabuliranga. Lisese wano mbo. Lisese wano. Lisese wano. Okuba ndi fule. Lisese busembeze wano. Mami abona itoke lye nange. Malira. Maliro monene. Lwaki bamweta malira? Nabuza na mama yali batukobera nsa. Enenkoko yino. Mami akoyira enkoko. Oli kujja kulira ku weyagale. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abatwaga tusema byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musadere eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abatwaga tusema byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musadere Namera ko bino yanga muleke bale bayida kwida bino bigeme ina buwone ina kuda Easter bantu bali kweyagala kidi bulungi nti Yesu yafuire ido azukire lero ido lwesanda abakristaayo bali kujja mu makanisa kujja gusa era nga embera butubona wona munsi bali kulya bali kunwa so eriyo omukyala oyakuyamba ali mu America nakuinga ina inuma yankubira kwisimu yakoba ati estate say George wange nakola ntya nakati mama George yamufunira tambula nti wamufunira emere kuiduka so tomwegalikira ida kujja kuiduka bamuwa omutira akoleki ati oira afuna ebintu kuiduka ayo unakolo Rwanda ulo nino omukolera yoko akantu kakola ina yeyagale kuku omukyala nga mpesa kasente nga kati jogwire ku George itoke ati omugwire ku nekikoko kyo janwe mu kusupu atyo mbonwe mu kusupu kali nako anti munazi oile George aine ambulance sola kumulemesa mpaka sente nje nkoleki ngule byonko so mami yampa ira kasente ana kugulira ku aitoke lirino gogono gutoke gwa ayana nduwe ina malira ndima malira bageta malira ndino maliro lwaki baleta malira aitoke lino mana mama no wayo kweranga twabuliranga lisese wano mbo lisese wano lisese wano okuba ndi fule lisese busembeze wano mami abona itoke lye nange maliro monene lwaki bamweta malira nabuza na mama yali batukobera nsa enenkoko yino mami akoyira enkoko oli kujja kulira ku weyagale akoyire enkoko yiyo oli kujja kulya bulungi nige mweno idi oba ojja kulya nani so mami atongeira omutyere ofuna kuiduka omutyera era akongeira gwona ku olukulu akongeire nigo mwene idi kyojo bikolesa baba tutumwe katika kutawana bintu bituse tumu moko aye moko akongeire bali kwetu kashuka mwe bali bakasa mwe bali Mungu aweduze kali ni sukali wuno
baba mbwene bintu mbwene sukali uno ayi wo bwene ene mwene yabo na sukali uno akobye yakali ndogule yokwe ebintu ebinamu bisamuluna kuno so sukali ono obo omuno muna kuibiri abalala mami ida kukwongera owundi akobye ebikubisamuluna kuno obalala mugulire yokwe ebintu ebinamu bisamuluna kuno era enkoko eyo togibyako weki akobye yakulya luna kulukulu wesibize obo ojja kwesibiza mu numba oli ebinofubo okowola mbale nicho babe kaito okowola mbala kaye suka kabiri okole ki oli ya joje mazee sister yanko ekugulire kibwito kikino bino ebyokusiikisa bwito wuno ngogulire kibwito kikyo nakugulira ebitongolo byokusiikisa enkoko enyama eyo manya enkoko eyo siika olye bulungi ako yatitamu ni karwaiko karwaiko kakano bambala waikupakasa esano ya sitakuwaire ankubye olunaku olukulu ate mutwaire ku matago omukebe anweko ndeserera yankubye ngule ekikebe ekinene amata gagano agobuwunga ukanjira amata gobuwunga nage nakweta kwolo ayiga ekikebe kyayi kitono olu yampere ekikebe kinene tabulanga maadi basofumbe otengamu gano idakunwako okumala ibanga kikino amata gagano agobuwunga ayo na George baba ekintu nkiwine amata gaga agobuwunga moko ako eni soda wuno waona kulukulu oli kujja kulya n'emikwano gyo abaide okwidano muwayiwa yekukwawo ng'owamakago nakulukulu oida kutya amagano oide muwayiwa yeku n'abantu bo obagabule mumweko ono biba nange George ngala kanfulira kwano mukisa okunwa ku bismillah enkoko gise wansi mesodo jamala wotandika okunwanga ku soda wono enkoko gise wansi ja kulumuka nina mama ategere aga soda tegolole naye nendo afugano nga ni soda tayiso okumunwako lekatunwe owa kamera ali noido sadano esafujo be chi olwa nenda mama ategere ati muze yabale kuki kukaya si nibani abangamere ku ebintu bino abavubuka ababiri kamba weku George tani gena batusitulire ku estegere wo George da kula ni waliwo n'obundi mwino nani anga tugemeire ku mulyeko bakolonga mbukalya mukozi wako anti bitirere mami yena ida aliyenga mugwe ku yena anwenga ku kwetwaya neyanziza nakati pakaka no osolo kunwa ku paka mpola paka fiku balaka osolo kunwa ku mpola George bakuwire baba wewe pakasa eitundi tusisa bale kupakasa nze mami yampaire ebintu binatwaira George bale kuyamba mu agiye yagaleko namukoba nti wampaire ebintu aya asobola okufuna omuntu aji okumuliikirizaako olunaku olukulu ngaidi embere y'abakazi basaba transport nti omuntu asobola okwenda ku George transport yakati yomuwa omutwalo mama yampaire omutwalo nkuleeterewo wogemesa yogemesa ngabuzika Mao, malo nja kuna. Enyamuga yabwira aladume. Tajano wendua. Oinaba na ganaja nado. Otajano ogwira bakabasada. Otajano ogwira bakabasada akayo omutwalo no gavira abantu. Bankobye omutwalo guno ati asobola okuba n'omuntu yena aenda yeyagaleku ya musumbu atenda ku sente mama yenza kutegeranga toli mwingiro ole era weno okuba n'ekifuba oba 200 ninawo bo sente dakudagana eno sente didi no
uko mwibale kubeera bakata mwibale mwina kigamaku ai kamere na abatubona bangi akasento kakuma bulungi wona akato okumpye bakabona bene ndentira kubazenka kale kabuyo kuleka abantu kabali kingi so nebyo Doka mwebale kumuyamba bantu. Mwebale ino. Bumale mu akali okumbi kamale mu bumale mu. Ii baba. Mushuke njira. Soka webaza omukaire. Webaza omukaire mami atwere ebintu bino. Era mukobera itulituse lya isita. Mama itulituse. Buli kintu kituse. Mami leko noleka joja yogere ku mali. Kitatuse byone byona ye webale no webale lala. Gema kwa tandufuka milioni. Mfune ni bani ano konetera pichi pichi mtu wenda kujawa otayise kwesonsa kaja nama bulungi mama tale mino kumpa budi pichi nga yache ngamvuga nganja abantu kukola kiye nde tayo mutwalo na kuna lemero kusumbua mama iramu webaze mami mama webale laba bali kupakasa Mungu akujirewo emikeseje ngeni wewe ulichogema kuchideyoli ebintu obifuni mbifuni mama baba so buti tukobera kuona ko olukujja kubalutya ebintu bino ojja kuteekateeka otyo nakulwa Easter ebyokulya tubifuni abantu abasinga ebyokulya ne bali mese nakwenkulu ibo tukuleetere buli kintu ebyokunwa esabageni ebyokunwa biriwo sukali wo naliwo amata galiwo bwito nebisiika enkoko ona ko olujja kubalutya bidaba lungi ntiyebetagiso bibuli tojja kulutandika ota buti buli nakuluba ni programu kanti ojja kuona kuncho soke nte ku chai nwe kukwawo kusawa ina oba no kasoda mfumbe nte twenda kuncho nanu akubuchai kusamu kagina ali akumera obusoda nali akuigulo engo kunani aje osala kunenge mwene ebi mu musala kubusalezera nti olinze no linze ningeno obagweta olina muwudu lwaki oyita musiraamu nasala kuno n'omugamani ndida kweta ati manini mugaku oli kuti otyali kugyosalaku yali ajja kulya ku kifibu tyokwera yabyo nobi ndafuna omusiraamu asaleku gakuweebwa mwino mbanyi byange kanegwire kwayo uri boliawo yamada katu muna tanga ate muna kai bino na bako zengi ebitone bino byenda gabigongera kibomba ifa basiramu ko osala ko bismillah Allahu akbar ekitegeeza nti kino lukukikola ku lwa Katonda na kugabirire byona imwe kabiri Muhammad ne gaimwe ekintu okigwa ku bugwe kiyifu beko tutereza wali kuchiwaye Katonda na chugabira wa mwebaza otuwebale ku haye byimwe mbabona ali yatanze omusiramu nasa mbabona bagema bonobona bo mutambuza idembe nababise ku ngole olagenyi bali kukubaye bali kukonta ekintu ekidwire bakubaye bakubana kanti buti ekintu kikozeki bakubaye tutambuza idembe bakubaye omusale yabera agemye ebigere ngomukazi nali agemye omukonko mukazi nali kuba mukazi we kanti bana kaka tutambuza idembe paka we maya wa muri lwaki oyita ekintu mu bulumi oli bona ife mu Busiraamu batulobera n'akaso okusala ku nkoko bakuba akasaakoji era bekulumizibwa kendokwo ogeme muto okutula buli kutula jenda akasada katala ana bwine omusada yabere omusada yagemye ekintu ekyo kimutambuza idembe omukazi nga nali kuba bali kuba omukazi wa kuba muba kuba kati mbera kyene eri wano nalingirira nti nafuna kubageni abajja okulya kunabo Easter oba abooluganda oba abekyalo omugeni akwagana bwagana mugeni nga ikudira ko ndi kujja kutyama wa munjira kuwaya toba ena kwenkuligo tosubira ku bageni kwida ku kyalo bena kwenkuligo ko bobe uwo ampagano la solo kwida kati akanje ko kwa George ndire kweyo na ku lukulu njo yabanga mukyamu kyamu luyisira mukyamu onako lwakwekubira kawo kindi kyo ekirundi gikwagana kawo naye kibi kyakwagana uwo olunako tosubira ku wa family kwida no lwali tusubira ku wahabuti katugeze owa family waida wano ngakaya tinide kusanukira ko kuwano abaidi batano
tuwayana mu ngeri y'embanso bwere saizidde embanso bwere mufumbe mwalya mufumba mwalya lyotooke ery'emmere yange soda wange bandeeteire ate tikubananga ku wano oba bino byoboneke bandeeteire ne bikuleese awo tiri kusabikirangao wabanga idako kuwano nga bizirawo okuba kale ayi kaita mbuga mukowena bona kusaawa edi kuidawo nobona abaana baida abakazi abavubuka batyaime awo yotabananga kwawe oyaba bagera abantu nga 10 ayi mbona abantu mulala oba babiri omunana abantu tutu kuidawo kusika mu busike ngaje tubakwaye bava okuleetera ebyobwere nga obanko bati batuleetera ebyabwerere ikubona byayiwa masi bakubatira bapaga babwerere era timubigula tuli mirambo timugula ayi mwene oyakoba atyo mwene aliko nabamuleetera azira mbwefe tuli mirambo ye muno kyeta kyangu okufuna omuntu abali ku kyalo kuna basinga balina bafune ku kubona abagabirira ayo kyeta kyangu kyangu kuba ira nakoba nti omuntu okufuna akugabirira oba okumanya muna kyangu omuntu okufuna akugabirira George kyangu gisa gw'amaanyi ogwo mukisa muguba mutonde lwisyo bakatugeze kuba aliwo ekigambo kyoyogera gano era kikandi kuno miyandwe eno era nsaba kibeewo ku lwiri lwange okibonerega aho wakyogeraga nakanti mutabani ono yena idinga omusira nendi buntu musirisi bwatyo owankuba ntuuka mu kitundu wano mbuuza omuntu abapulaani guno bafana nani ekyo tiwakyogera naaba nange oyogera ekintu ekirimu amadala oba mirundi 30 oba 4 walikubona kitutaidi ife abasigayirewo mirambo mwife tuli mirambo ikukibona basiba basima amagombe omulambo gusima amagombe nti ife tuli mirambo ate akwagaine bisimu kulya nawe oli kulya mwala kutyo kibagaire ayo oluvano kale tukale mubali kwogera kubi kale byabafwasi ku lupapula wakoti kino kintu kikache kino so George so mbira leyo ko nakuletera amataga nagobunga mukyawatu mukosana amataga bunga koti gakubisa bubi be kyageza kunakulwala ayi gawomanga amataga budoza tigakolesa kunza mbire tabuleta enzo bikoza gawoma okitawo machikaga ayi kati kintu kidudula ngati kikawa kinakola ki kigakolesanga ko ayi kalobo nankuletera enze nebindi baga George nze tebigete ayi omuntu akati mutwalire kino era kyabaye enzo okole ki twalira kira ayi sobo andiza ndikubona George tikwesala ku mataga bugumwa nsengula bugule kugula gada yale ayi muko akule wankubo tiona alwala ntibe gona gaja muziko gabira tigakolesa tugakolesa ku gabanaka gawoma nkuli yakukobera bazena mungulire ku matagano nabasolo okungwera yo kwa matanga ga George nali akuku kale mukemberere da abantu ndibwera nze singa byakulwana kuba n'amaanyi agalwana galimu twalere singa nalwana era amaanyi galwana gatolawo olowooza olwana ni mwidukulu w'omukube nga buno obuligano bona bwidukulu ate namba 3 kuba idukulu awo namba 3 buno kokoti ogwokwako okuba okagane kakoze mistake kuti enkoko eyo enobero ebisa bino byetabaire enobero biri ogiri alyako kwenkoko be baba be ko omukali yankoba tugule enyama tugule enkoko omuntu na kamutwalire enkoko ekibaawo namukwandika amutwalire enkoko ekimala omwandu enkoko ekutambulira oba kuba kuli kunyama osinga kwenda kuki ekibaawo tumana olundi ndire kandi ajo giyankoba kino engege ngago giri ino engege ebipande batunda mu katale ago kizibu ebyo ebintu ebindi oleeta engege ojja okuwulira ati akagomba kamulaalire ekyo vubona tutya sobola okugirisa amairu kale bakobanza ati muvuka mbya muleetera awo engege nze bantonda kufwa eno toyida kukola ki baba nti bakibona era wemba nfiire oba olandita era ndi wakufa oba oyitandita era ndi waki nakuba nti kyoba oleetere bati abo kale okola ki kale ate itooke ojja kutandika kuki itooke n'omutyere ndakutandika ku n'itooke likutambulira ozira lusazi nina yayinda kulyako kuba ndiro liryako tetyenda oli ekintu gyakutabula mbe entuuke nga bakuba isimu atyo naitooke lyewaleese olya kyosobola nani oyo musiruki oyo okay so ero kuiduka gyetwakufunira
ele ku iduka lye twakufira lwotoola emmere bakakuwa emmere bakomye eri okufuna emmere nkano nera oba mbainda okoza nakujja nayo wakoma okujja bebakuwa mmere ki watoolayo kyadda kakuwa kyadda n'omutyere nikubanda ekiro ntyo oli kubala sidaye tokyusa bukyusa eiva tebakuwa kuiva nkozesa maido kyona waira ngoba nalengana kyadda n'omuntu tabala bukyoloko wembandi ate bukyoloko omuyaka yali yakaida nayini kyoloko azirayo duisampe bidanda ina nakola ebimajira lusi ayo obuli kwa kyoloko nenda kintu kyendaze mu bwongo ayo kyoloko asolo kunsumbuwa munda tikigwirwa kaita bidanda ebikutambulira anti noni enku naye abeyawa ku muzuli mena akola kyada tegeeza maama okulya buti toyola tojula naawo olya bulungi ndya bulungi okuva olukumuluna lwali waiguta n'oluvwiri luna lwala lwakola ki webaze mami weiramu okumwebaza muna mwebaze mama webali ddala bakyenenda kulya ninemerwa kulya makamu noba kyakiro ina oba itaano ku luyiro kola kebiida emigisa gibeniibwe emirimu gikweyongeraku webaze nze zakindi nenda bana omuntu atakwidya atali walugana nakulabira ati njamulabira omusaada oyo mugwire emmere mugwire ki tewanze buli kiseera nti webaze okidinga mbaba nga nendo eswana butakwida obwire kuluyoro teri ekindi mukazi ku kyalo kuno kuza kubagalagala niko kiba kyanzaala ina mumpekole kyanzaala ina ndakufunfuna batikwenda okufunfuna ayigumba nga ekifinga kiwolire mumuna omusokono ofunfuna nga bufunfune owenzaala ina era abanga ofunfuna bufunfune nga supu mutono bana munfunire yekyenzaala ina zenda muto nzeraga nza amaani nzira tinza kunfulisa kantoloze nena twena mwana muto ate abato benda byamaridadi wamato bonaawo nenda bakazi bakuutaako bedanvuire iwavdagula bulezi bwangaito ng'omuwangairo gazangamu kalezi ka 10 ayi bakuwa omugalo omuto Joji kale oli kwa Wai Media ndi asidi olisigira nini Joji mwingire obwebu waye eno musada inabaleteranga yali mumbera mbige Katonda yatuyamba twalaga embozi ye bamaza kisaba avwayo bamugemaku kuboneka nga akyusa ku bulamu bwe era bulamu bugire nga bukyukaku talinga wali wale Joji yalinga bafaanana bafu tawote musada wona ali gano n'abakazi akobya bakazi kale n'abakukobya nali wano nga kugemya numba bakazi bakati nenda kujamwalira kwa masuka agabula ai muno agubula ngati kukali mogulira gulagulira yabana Joji ola wako bati nja kutunda kya kutunda kuba byali galuyi ku mbiri abati njatunda balo zati ajja kutunda bankubiranga nako ndi akale gugunandaye guje kutunda ki bintu ebene kuchibande tira ekitiro omushi ndibona kabadayo nelimu ebona ebyakulaba mu buvubuka Katonda abikuwere mu bukaire kai baba abantu kiriwe era ngoi batule mala na TV lali nja kuletera batule etiya wenti naye nja kuletera ka TV otyame nga awo muntebedo obone nge ebijja mu maiso mwiwanga baba kansubira odakunze ate batule sola ntono sola amani matono tekoisa ka batule tekoisa teyimbera matala na ka TV akali singo kulwana aye ebyo bikumala sirika katujempula tutyo oli kwa Wai Media ndi asidi yosigira nka ni Joji mwingire musado w'abantu ali gano Joji
So wetukwaganire nga obeera kujja kufumba bali kujja kufumba ki mani kujja kufumba bidandaali bikalu maybe nayali yale obudanda buya mangu oba obudanda bwakuwa buya mangu buya taso buya ne bikubiku nina bya bifumba biya olya nani mere zinka owo kubirya ndagana kandi kulyanga mfumba yani ya muntu mala metal sula mbabiri ate ogabira kwa abantu Mwenye toka boti ngabira ku mama nubu. Mbimala mbiri enkoko efiraki. Ibintu mama butinga mbiri amwene. Butinga enkoko ejja kugira we nkanga tawira ku bantu. Ensobolo ogiria. Ate banaida ati okutuliyeko. Wondaga nakendi kulya. Mwana nsanga ne mugako. So tikuwa ati buna zwanti ndamuterekera abbe. Mfumbe igwa ya muntu atya. Emere ya muntu atya. Iwo tone nyonda gaine. Iwo nya ton. Onenya iwo tonda ga toni gira. Mutumire yani myeme. Wona gana kendi hankuwa. Ayo okuta kunti ndikufumba ya basatu bana nani. Mnonte nduka mulalaze kana zenka. Ate ole waida olikuja kufumbako emere sigale wali jojo kulya kuncho ole waida sawa 5 bo mukazi ate joji ndidi enda ikunuma mpa kumere sawa 5 do bwire mamako kakole solo kwide mchaya yakati joji ati ninze gundi chakuwaire nikwenda kumpa kumere yofumbye ko sigaizawo kokolotya bayigulawo ndigulawo namu yakwemereye akanenda kulira kwawo nti mulaku ati aenda kujama kubuliri alire kwawe mere ati ame baba yakati amanga amadi gatandika ngako bati naja koncho byena bele bazaki kyamu Kini ngamunubu iwo koko iwo ngodo wako bati ngamadi gedi ati ndi kuja kuba muno paka kuncho byona bibye Benze nino musango. Alibana kakati ya ibulangiti ngati likutumala. Aye nze nino musango. Ni wabo omwati nsiwe muno musango. Be. Owa police badane mundi community. Iye na bakolombia. Mama. Mbwe no. Ole ako nga konkongo pomala kunjo. George nani yoli na yomu. Yaidi ati omu. Ani akoba. So kuba omuntu eda yakubuza. Nze ntambuza muigo. Oloza mukazi oba mugana naje namunoni eyo. Nze mwembandi ano mpegano katugeze. Iwe mpe amadi gazigirira. Ngono muti gwegomba okutema ngoziramba segasa. Empo yaba amadi gaba mpe gasulo muti ogwelu. Yo ati weyagala. Otasobera kugutema gugwe. Oba weyagala. Kyoyendezanga empasa kivuya gaswire. Empe weba yakikusulire. Olonda bulonde. Akagero nawo kati. Ko kyerondera taba mubbi. Pigano tujja mu koti kamukazi wa omwagana munumba mano. Ha? Azira mpo atubansi babbe. Ndeni mulukize waki? Ngako ati mukazi wange yedi ati naye kumuluma kaiga we suppose kujja kukola ebyo. Nze nte bwana bwenkole wange. Pigano iwojo be bulungi nzembe bulungi. Mutamani wana. Joji. Wekalidise. Joji. Pigano omukazi amusade yaba wakafu memotoka aba kuseda kwa kubasa. Akamukazi. Mama kamada. Abudu wanaidano namukoyo kujja okolera ku emange okolera ku emange nako byabuda dakudakolera ku emange ngabo duka wona aje wo mugaiga ku bimotoka sere kwa ajira kwa mukazi tujye bala wali yangu yo kujja ko gai kwenda kukolera ku emange yo mukazi ko tamula mukazi tuka musiko njire bitamurusiko kaemera kakolola ngola mukati yeni ngakobye kayo mukazi yase kabuki oseke oli akati ndikubuza ibakobye genjo okukolera ko kazalire ati ni wano mpako mmenzi buyatambula akati ono tali itegera ate ninde ntali kutegera mukazi ayembera ate kubati kayo nge ndikumukoba barako yokolera kweno Bigano akabiyonga kaida kabawo omusada azulika mpaka siyabuza mukama wati
bwobera okubye omusarifu motoka n'ofuluma mu lusaaga ati onkobya otya n'obwana wo obairawo dedi ako mama ko babudu ajja okolereko emange mama gano omukozi kakwa pega ntukira mateeka gokobye onkobye kukolya ku mukaziga emange eyo omusango yagusinga ani yayogera obubi so kasoka tukwemaka gano butiwa bisawe banga ki baba likaridukira olw'obwongo bwange tofuna muntu yo asulaku ku muno mbe afuna kumukyala muntu kikaki omukazi ali naye mbe togemesanga ki tidi niwo omuzibu niwo w'empisembi tidi ayenga ebikazi ebiri tidi ayewe ngankalibo njategeera kukufa nokuki nokubi tinjizanga omukazi omwo baana bange bato baidukube tubayana bompola ayo omukazi alina ego masinti ayikulinyingira kuvunanizibwa nanka ye radio twagwire kaliyo kukafwa honani yambuzaako ati ye radio twagulira George kaliyo kafwa kali nze zakangolole olikuwa wa media ndiye zidio sigira sister eyanziza bambi we bali kuyamba George katonda kwema byoyenda katonda ayongera okugazikiza buli kyokola katonda kitemu omukisa ekyo tuno kibe kinene bikugondere buli kirungi katonda kikuwe sister we bali kuyamba George we bali kukyusa bulamu bwa George we bali kubeerawo George butusayana yafuuka muntu wa kyalo aba n'abantu takali George yasibanga mu nsiko nga wayana misota nga wayana bisolo George buti abantu baida kuwaka so bambi nekyo kale bati kujja kuswika wano aiza kali tukali kufuna Easter abawayiwayi bani Easter mutuwa kuku tukali kufuna Easter abawayiwayi twaletere George ife tukali kufuna Easter ife musobola okutuwako ku Easter timu yange tuli gano cameraman ali kutuyana mukasa naye Easter azira aikyungi twafune George ife tusabire tujja kufuna ife tujja kufuna ife owuli Mungu abate kufuna ono mkyala bamwetani ono ninu mama nubu ida webaze ku abantu oli mukwano gwa George ida yemerera idobegana tujanga tuyamba ku George bityo nga wobona ntera mwebale kumuyamba tuli kitokose ku kyobona kukyusa kola mu bwa George bulamu bwa George mu butuyirigala buti abe kyalo mu musembeza era tumusembeza era nze George waire yali ati ayengera ntuuka naida namulamusaku kuba George mukwano gwange nafumbira kuno ndi mwana muto era wuno nkuze naye George mbaire naye era nga timusuulirira ndano namulamusaku oliwo mulungi ati ndiwo mulungi oba mwaganya mu nsiko eyo natera namukoba nti tera ogolole nga azira buzibu bwona aye mwebale kumuyamba kuba sana omuntu iregala mwebale ino era mami yebale kumuyamba yebalire irala byakola byona mukama katonda akole ki amwirize wo balaka ufikum fiku baraka ala mukyala yenze George tidi yamboza George dio fuga mutoka George yakaireke bya mutoka mami tobirowoza ku bireke tabirowoza kwasi gala muyamba mu bintu bino nakukubira ekikokola kuba iwenga wenkwidimu George wali ojafu gojo tomera abantu ngabizibu ebyo akaniriria nebaza mami buti yebale ino byakola byona mukama mukisa kirwaki George lwaki yalemera okufuna omuntu amukuumako nti mpega n'embeera eyo ngeri omuntu ole gwe yazaana y'abaana ne bamutuukizaawo alowooza ati bw'anaaleeta kabiri owundi ajja kubanga ole
kale kyova obona embeera eyo gyabitiramu eyo nemukanga nalinda kumutwala kubona ku TV kubanoonya nti tukoye tutya George Yakobe ajja ku TV ayogere ati nenda omufumbi atikoye baenda wanzaala 5 alikuwa ati ndine numba amakagagano ndina amadi waka olinago ndina amasanaze ninako emere bana George wofuna omukazi tayola emere iduko ojja bulina kuba bano na buno ne abana George ntimbaga n'embeera eyo nemwekeka ayi mwene kifo yalibwa anaikiriza ati mfuno omukazi ankuuma yaka amani yasi yawesa bwesa aye butisa wena amani gali kujja kakola ki ate mu kitimbo yabula ibagayanga to sagenda ajja kufiira mu miguwa unakunchonga ali kwesika ati George gabaire ki kale mu mukumira awo gali munabagano mu mukumira awo gali awo mube mukumira era abantu bakambwe era mami amukumira awo abantu bakambwe George tobasobola baleke benda ifwe so kale ifuleka tugolole tubaleke ku kyalo kyaimu tugolole waife ebuwaya mwebale iwe kai muzeyi aliyo muzeyi aliyo ali kwa abana bameka abana mpegano ndi kwa abana bana omuta asembayo wa myaka emeka omuta asembayo wa myaka nga 15 muzeyi mwongera abana mbera Mbere Katonda nakuuma. Mbera nerete ebyo. Mbere lyetya keyo. Akanti aha. Embere lyetya. No butimpagana embera buti musaada buti ayini mukazi we mmakage. Ayo busoboze sisawe no butono. Muri bameka ku musaada. Tuli babiri. Mbegano nze ndi mu kipangiza. Nizo omukulu. Ndi mu kipangiza. Obusoboze si buti butono. Fada kyale nasobola kuzalamu abana bananga muri mu kipangisa. Kisoboka ekyo? Abana kisoboka. Abana? Ina abana bana. Kaye mwida kufuna katubasabire. Era ira tati yeme buti yena ali kuyiya. Mbera munabe. Sawa eno be. Musoga akoba. Kyenda wazala nga weno oliga ovuira. Musoga akoba. Akali amaga nakategere engeri ekagalula mu olulimi. Akagera ku kuleni akanka akafunanga so muzeyi katumusabire muzeyi yakola kimulimi mutigawa tali mu kusobola okulima takasobola muti ali awo iraga kalimu kuba amamezerano bangako ezerano bangako ayenteraga amani kali bamire katuyogere bingi yakogera bingi embira yona Katonda asobola okugikyusa awulire nzaiti subiranga George obulambu bwaje busobola okukyuka Katonda oyo azeno bwanga buli kyuka wena bwida kukyuka oli bonanga osobola okulemererwa muzeyi alemererwa okuzimbira abo bagala yabayo Katonda yatamu omukisa bakola ki banze bafuna omusaada omufuni oti ninze wajani kuba yafumbira abira janinze kuzimbira numba wanga alikaka mutwale kusimbira numba Tokole dili. Wale huyo. Busati kikasa kuba buti oli muko. Oliko bati tayenda bagala nkoze eki busobola kumutwala. Nibona kati yahya. Owabere ngale ni mama gamagama ku biki tona ekyo ngakai. Menja mutwala. Ze kuzimbira enumba. Haye kaya kankusabire. Amen. Kansabire mwana nazo kali kufuna musaada. Kali kufuna. Kali kankusabire. Aliko abana bameka. Azira aliko akana kalala konka. Kayafunira mu isomero. Abanange okabe kyaluma kati Ora akana kako. Kale musabire dafuna omusaada omulungi. Kankusabire dinze empaya ntyo. Ayero wetegereza ko togwira nabugwira ne kubola ali kuwa chapati we no gwirane. Yega otikona kola ensobi. Yakafunira mu isomero. Odako akolo odi wokola ensobi omala wawe ale nakola ensobi bantomeza. Ewe navuka bo ku kyalo. Bawina abagala amabunda babazala mukubana nabawo ate byetagwe byekyalo abana abagati babonabyo so yakolesa advantage eyo ya mulimba limbo bankumi byakola kyaje kwanga no ate mukyalo aife abagala abeta ne babagezigezi hayi aida kuba bulungi amen ayo kuba bulungi kuona okubanga okwenda tosobola
ko tinda kuba bulungi nga tokola ki nga tokwenda olina kulwana ino embeera yona mubi okola Katonda na mwabisa omukisa oba kulima oba kola oba kutunda kino mwabisa emikisa n'okwetegereza baida bangi omukazi tagwa katale baida iwe wetegereza wakoda kanje no tije naye so kayi wokola ensobi kayi basobola okukwiramu ekyuzi yakira mu kayi emere emere yakona so lero wetegereze tuna mami yako bati so mami yero yetegereza wano mubuliranga nako bulungi wano okujja kuba bulungi ja kuba bulungi akayi oba bulungi toneerabiranga ate kabiri nkwerabira ntya iwe tabonanga buli lwedda kano ndidda nakulamusa kale okwidda n'okulamusa kodimba nga nzirawo ayo mbanga titambwire era adidda no nakulamusamu wow kuba wanambira ino mukwano gwange ono kale bana abwire bugire nikwenda kwisa cameraman wange ayo byali kujokolako tikwenda kumala biseera otenalagira wa boda ati ndagane ebugwaya ku musigiti ogw'abasiraamu kai webuzo oti mebugwaya iliyo ku musigiti ogw'abakatoliki tomayira bwire mukaye ko boti dane ebugwaya ko ki umusigiti ayo kati akoba ati idagane ebugwaya ku musigiti ogw'abasiraamu akoti mebugwaya iliyo ku musigiti ogw'abakatoliki olwo bwangu olwo wayogera kikosanire ndikini kyo kale George kale tuida kwiramu baba